Все вместе. Эй! О, санам арай эйеха. Вин тапир кыз парти дергин. Сеп-севас ерестер гитсен. Ну буранылар бындогуя. О, санам арай эйеха. Суста калатын кобон. Таптыр бин суруям. Тепре бин эйеха. Kerejana min gündük üşyanım. Min gündük üşyanım. Oh sanam aray eyyaka. Oh sanam aray eyyaka. Kerejana min gündük üşyanım. Спасибо большое. Праздник. Вакинг – это очень яркий и эмоционально выразительный стиль современных танцев. Придумали вакинг в 70-х годах в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, заимствуя и копируя движения известных моделей и актрис. Встречаем команду Moonwalkers, тренер и хореограф Катерина Потапова. Waiting for the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give 1,000 reasons why, and I know you, and you've got to make it on your own, but we don't have to grow up, we can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give 1,000 reasons why, but you're going, and you know that all you have to do is stay a minute. Just take your time, the clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second. Your hands on mine, the clock is ticking, so stay. You don't have to be beautiful.